bahemru mshahaba mrumshe kajaparo lwani ni mrutso utso Muhammad Saini kajaparo halafu juzi ndo aketsombo kaya henda hapa resembu mshaha deja sange na mwana yabo honda ndahubo Badru mais pourquoi unji harma vie privée za wangu yetre ilaje kam ye badinga nyarohombi badinga ni nyarohombi yewe mrikadomba mru yafe helinu izo mfanyao mrikadomba mru yafe mweneza jiri rezo amba rezo de tamba ivan ngono samahani batukufu bai rezo in reta wambabi sasa mirdija ngono handi suna hamba mzee wa hatu nezingu na mrehemu nezingu ya mlezevanu vema mbaba Salama mwanama mtukufu Hamad Mbaye. Mwanama mtukufu. Donc na merango nite. Voilà. Yansomwe ni sanimbane mafoto watukufu. Banana nzorane jani se message yangu mone mafoto tsayanu na mtsoya unanro. Namya unenro. Yanu mafoto ya rengosu kwa jana. Armayensi ya Maroc. Waende presida wa Hedaula yadunga daine mrumshaha he Madame Ambari tsawanu bizona hamba na mangalienro tsawanu ngwa vacances ngo tranquille ngwa tranquille na mangalienro mapoto na mangalienro ba Komori na mangalienro na mangalienro ya mafutango menji amangalienro saba yani mafoto su kwa jana yanuti ya 2 mois ou 3 mois ou mahajana au mahaya juzi au undo su kwa jana bwa Komori na samba na mangalienro yanu mafoto ya rengwa jana harmayensi ya Maroko ngamjwa ukaye president wa Hedaula hende iho en visite hakenda iho surtout hakahenda vacances shahende hapo mbili iho puambili za kaveha e president Maroc wa Komori hakahenda vacances yardi tena ngatsodindre jeze mafoto tsene mlwa unanro tsayawe mafoto ngatsodindre jeze nro atizamba hakahenda vacances yenda jirepose mbabi Maroc ngono yardi tena ya une conference jo kafanywa hiyo conference ya 29 pays africains ukaheni mwaha eni tiabo organize conference yinu ya hensi zinu donc Maroc omaha unu wajuka fanya conference au Maroc entre le 28 et le 30 halafu le 30 wajuka conference ya hatu dasi wa Komori densi hatu ya Komori nensi ya Maroc abo yende maana mwaona le ministre des Affaires étrangères Doul Kamal yenda yiho mwaona tena le ministre de l'économie Mzee Abdou Mohamed Shamfiu yende yobahe azala yeba yende yende adunga senogozinu ngamwanao donc wakomaringa tsimaba na mangalema foto yanu babana nanzo ni réponse wanru walwar ma réseaux sociaux wa bubu hawe bure wa mboze ndabo wa rohawo ure ngwatsumbo rohaure ndabo atsumbo rabi haure bano wa unendo kaya banu
pano shiengo shinji mitsudo hamba susu pondushe uswafi non sérieusement ukawende president wa heda ula ngadino nese yana ngansudino nese tsena na mwangale bwa Komori kan mafoto arongo kwa jana wayi de president wa heda ula hadunga nene brumshahahe madame Ambari gwa vacances tsawanu kama na ngo vacances ngo dans les déserts et désert ya Maroc ngo vacances ngo tranquille na mani sayao tranquille sawa wapashia les chameaux wabali wa hao sawa ngo tranquille evanu ngamjuka nyinyi babu hao ngamjuka ramba ngondi saya unamangalia saya wondro azalinge bien tranquille katina problème hata tout va bien pour lui katina ba problème hata sai subo Komori sema foto sabago menji nganzo timize mafoto pia muone babo sasa yatimizi na mangaliendo azalitsu hadungana hena mrumsha hahe na delegation ya Maroc tsawa ono tsu yemze yemze tsu ono akanza tantsu ngi harma ba useno ntsu jaunu mrinrini ntsu jainu fulari rini tsu akanza tangu ngwa rose nge tranquille na mangali tsu ngwa rose tsu le president heda ula yewe ngamtujo jam mjusize ngasina 3 jours banu mjusize muhimu jarma ze rezo harma ze media e president wa heda ulange mwadi urgent baja jet privé jemrenge urgence kana Maroc bange mwadi ngufo yewe subhanallah yewe subhanallah badinga nyarohombi vraiment nganya rohombi swafi nganya rohombi swafi kanga mtsungudunga mru hata mwene mapange ndrabo mpange mapati njemke mtsindu hamba mdwambo wana Komori wallahi mitsudo hamba kairema jifu hananyi ba watukufu inde message ilijoja riambe banu relezo wana Komori watikiri wadoja wa milongo za msasa ndongo za batani harma zero zo sosio wana les messages wajonduka azali ye president katina problemu e president katina problemu hata rijero nesema emana yakahenda Maroc wano emana kenda Maroc za barindi yone message ya batukufu njoja niambe handani banu general ponde mbaza wandu wandu wa he daula ya mabajani njeni wajibu yaboka tsabando wandu wa heda ule mabajani sidau pia parce que njukanga bo uelewa walona akili welewa kabanuko lensi inu ya tusonti pia yensi inu na rikensi bazima riendele ngono shabunda wanu oyi ali ambassadeur wa idola jeune toi yambilo ari l'enfant du pays ya alarmo mji mtukufu wa Mbuda Juyu ni jeni jibu tsena nani mhu wangu bahi hajimbe swalihi we shendu zinjuka mbapanu baondu waju harangu juzo asungobira we piblar mazero zo sosio we kansi wamba mnyanya ukare president nge mwada ngufo areba ni ngufo izidi swamba mais quelle honte pour vous badikoli nitime silamu wallahi nitime silamu hata nitime silamu wano nitime silamu mtujwa bani nganyar mwedini nrini mtujwa ekaba ngani majuifu ekangani ma orthodoxe ekangani ma chrétien ekangani ekangani de orthodoxe du haba ekangani hinduisme shani nitime isilamu kwano zukazirendwa wandu batukufu chocho na chibuba hadani ganjoja ni jibu ye manama mada ya hakadwa bilitsena manama Badrudini na bendo Badrudini stop ni wa yarantsa bazinrabo wana Komori ya rentso sudambo mnyanya harumo wana Komori Badrudini intikadwa ni ntoa message ni mnikao shale unga nanzo ni mweleze ndondondro nelezo wana Komori ndondondro wele wendu ka emruoi Badrudini ngebanu handrabo wan Badrudini ngebanu handrabo kartu jua ebanu Badrudini koli Badrudini est-ce que banu nganzo bezi est-ce que banu ye daula wamnika mission ya tsodo chaya bandrabo harma zerezo sociaux est-ce que banu nganzo amenye gehar sikangar jonge harma l'opposition est-ce que madenga harma l'opposition nganzo ya menye
ya menye ye daula ngono ya sampanye wandwa he daula ya sampanye yoma question ba Komori akabiri jipose parce que Badruddin katsumelewa ukaizo ambayo makati yanu kabatsi michugido zamba kabatsi media yinu media nzima yinu hata nzima yinu ti habari za Komori ti Komori actualité ti Komori info ti Komori news ti Artem Siambeni ti Ortega ti sharabakati internet ya nono kabati media hata wambao izo Badruddin ambao parce que izo ambao ngizo grave izo Badruddin ambao ngizo grave swafi hapo kartuelewa kabati activisti uzamara mazero zo societe na kabati shanda iba si heni masihu ya bezianjie ne le futur alifanyao ya kenti ya dwamba ndabo ya Badruddin garjo jarimnike message bano ba Komori ba mitoro mabiano kabansi isi sisi lobo hari singa sibanu he haki rudambe verite singa sibanu ri revolte katsamar ji revolte ritsahe verite rudambe verite ritudambe la nrabo kwan abo ino revolution parce que si wa Komori si hanza hambila na nrabo zinji si wanafiki si wa Komori si ma hypocrite na hizo timizora nzao sisi ngaranzao revolution ya develop ze mentalite za hatu revolution rwamba ndongo za kweli hizo nizora nzao yabende mana Badruddin kana hujabanu ya dokansi ambao wana Komori nrabo no ya stop ngosi wano donc ngarchingo njia harmaze message hizo mbili message mbili na kanzani njie ngantendo gancho njar me message tout de suite ngani moneseni ba Komori mafoto haunga njosoma ngani somo ze publication wanyanasi wa hedaula ya mabajani wazifanywa makatiano ngantendo ntie publication tsainu ya publication tsainu mtseso mabanta anganitsa hobanu publication tsainu de ali ambassadeur ali ambassadeur de attendre yati ya publication de attendre à publication bueno ali ambassadeur y attendre hazamba rokaya il est jeudi il est vendredi ali ambassadeur y attendre hanjia harimazire sociaux hanzi handrokaya arriva la wa jet privé Arabie Saoudite ici Komori yende arenge et président wa daula en urgence ariende Maroc ndi afanya traitement na hizo ndabo yebala bali ambassadeur ukapeza uzime ya publication za barindi ukapeza uzime publication ya hazo za barindi bali ambassadeur ndabo abeza wambilo kaya ranti za ndabo wananyo wakapeza wambio bali ambassadeur to we message hiyo na bwentu abili e president wa heda ula ilande de vendredi huyo e president wa heda ula baja avion normal ije imrengi yabo na delegation ya hahe wakenda Maroc hata e president raja unu Faransa hajarwasi yabo baho wandro ile janvi wende rwasi wakenda wa mune yabo ya reda jusi yabo ende Maroc shasalika chikatimadi kajakamadi bali ambassadeur bali ambassadeur badari ya ambassadeur kulinganya ruhombi wena ruhombi misijudo hamba evanu wa musulman bali ambassadeur engo shelewo ntu wa kadwa fanya hazali mwele tolinu tu connais cet hôtel là go shelewo et ça azala do jarmelo tolinu azali il a 2018 no azali sange au pouvoir 2016 déjà angaliando bali ambassadeur oinda we president wa heda ula tsawinga wabanu hakanti vangu sinyo makaratasi ntujwa na makaratasi ndrini ntujwa kanabo ya kanja lot harmolo telefone sinye papier ntujwa shange vangu sinye humnika makaratasi tsaya nu ngusomo yardia sinye bali ambassadeur oinda we shahu jahudumizi wa harmolo telio parce que ukadwarenga les informations za he president wenika wandro l'opposition
inde mana kadumizi wa armelo tali ni bali ambassadeur bwana inde mana wakadumizi wa armelo tali wakafanya hazi bali ambassadeur dabo wakarenga za information za ye presida webe hawe ni kaonda holo opposition bwana inde mana warenge watsodu wantsodungiye wenese kama wantsodungiye utokana ruhombi bali ambassadeur ruhombi basi bwana shiengo basi shiengo bari kudumizi wa armelo tali jokiri kande mana wadunge shiengo shinu bali ambassadeur gasina panzali njibano bali ambassadeur kunda upara humedi msedie kupara humedi msedie humpara ukayenga una problemu ya he passport ya hao ukayenga nzo humambiandro kayafanya hata ye passport ya hao itilanziani ilekeziwa bali ambassadeur bwana nabo humedi msedie ministre de l'économie et perdu yo kajaka ministre wa he transport hau ministre wa he ze passport zinu shaka fanya jitahidi hata yaringe passport ya hao bali ambassadeur ye fanye yelekeze unique yabo kushukuria bali ambassadeur ibanyika mshukuria zenje mfanyiwazo shanja paruwa na mrujawe ya hera mazerezo ya mekanga shukuriyo ganshukuriba humedi msedia bwanisedia ye passport ya hangu ganushukuriyo shaksangu armazerezo gocho kantuye poni hanti wedea weringe pweza waheda ula wamtia umfu kari hafu aringe mwadengo do ya hafe Maroko bano izonga mdoshina mdo sambara maze kufuru bali ambassadeur bano dokabati kanzanu nike jawabu ila handari wewe kaya wena ndrabo kwamba ndrabo bali ambassadeur bano na zinu zilinganya nawe pasko zinu zuro na urangu hali zendrabo lonizo harimwa hulu place de la République neze publication wafanyao ne mafoto uyafanyao zilingana nawe bali ambassadeur isangari jua ukawena ndrabo wano gani tiyote na mone woi ambilo arila enfant du pays moneze ndabo za hao bakomore na moneze ndabo za hao babano ndo wanesa waparisiwa wano esa waparisiwa sukwale ukakweli vanu kweli ngo vanu handrabo na mwone bakomore na mwone woi ambilo arila enfant du pays na moneze publication wafanya la kujuzi emruo ahashi hayata emruo hemi sikungu tonjari mazero zetu wa mesaji yerenga wala activiste mzuani wabega ye kanti vumba azali nge mwade nonono azali nge mwade azali ngufo Maroko azali ngufo iwe subhanallahi nizimu na mswamihini vraiment nizimu na mswamihini bakoleka msimwema mlatanza nkiliza hanyu na mwangalize publication afanyao na tsodo soma ze alamtara bamgu yetsona zimshindao ngenasi abanguza bazalika ngwanzo azali afe na mwishiyewo na mjoba komoreka wo ila enfant du pays woi yambla faruku woi umrwa hifa mi azali wo yahusu azali ekazali timjomba hahe direct yamjomba hahe woi umrwa wada hodzima yena ye faruku woi na mtunda mjoza ngozi nchoba kani gosatorana wenandrabo woi faruku woi da hodzima ina azali mbuda juyu wada hodzima daina le juge al-Yamani wada hodzima halafu tsoya chonjara mazerezo ye kansi da mze wa hahe micho judo zamba banabo toste himze wa haho utoste kaye mze wa haho malada hodzima bwana yabo toste hika ye president toste hika ye mze wa haho malada hodzima non sérieusement ba komadi yo c'est grave yabo unauka azali ngutubo kufurara mayansi ngurwendo na yara mayansi tomste en tant que mze wa haho malada hodzima wano shaukensi udom kazandrabo udombo karinge mwade hakuyu aringufo ariba javio yemrenge kana ikaida Marok yarinda afanye soin intense baringe arima problem grave aringufo na ze publication sasa zino pia oyambila jeune oyambila ri Faruku mbuda juyu bwana Faruku mbuda juyu mpwasheo mwana yatsulelwa esa oyisimwana yalelwa wayisimwana yalelwa utona malezi shakujana mazere zo poni hansi bwana soy
na mangali bana besi hawa hazimi yabo ya unake president sola nge vacances habeza zimi utizime za publication bala na mangali tena yeraha kaja wazini almuradi ya milenje yamba si hale banu heri karibu si hare bani heri karibu izo pia tatriba tsungo uonoka ya ngufo azali nafe sazinu saizo ba komori tizamba waimri alada zimaina azali subhanallah na mangaliendo banebe hesatowa hatowala ya zila publication yafanya hatowa heyabo yaone president wa Hedaula osukwa jana yabo yaka dans le désert yaka vacances leno mushaha habezi hatowa kwa joka kamandabo saizo hatowa la publication hazitowa bwana habeza zitowa bwana sawao ya baba hangu ngamjukarambia ngwendi halafu none ye mwangu ba hali hajimbe swalihi ya njiarma ye jeu ya waimne jana wa yambuda juyu ya njarma ya hahe ya domu mbisa ya boraha kara kartina habari yezero ngozilaje ibana zali raka jafa izo nizamba ubahe yabo ye train keti ya retari ye train ilaje kam ye badinga nyarohombi yewe mrikadomba mru yafe helinu izo mfanyao mrikadomba mru yafe mweneza jiri zeso ambaye rezo de tamba ivan ngono samahani batukufu bai rezo inreta wambabi sasa nyirdicha ngono handi suna hamba mzee wa hatu nezinguna mrehemu nezinguna mlezevanu vema mbaba la page yafa Marseille waunde kina wakadujusa ze janaza Marseille bwana ukangwa izo akadofanya ujusa ze janaza ze cercueil zalangono so kabala azale sahafu kiki sahafu msedi sahafu bale sahafu ujusa ze janaza ile ndefasira bala haube sengwa nzo wafi ngwanza azali yafe msedi wafi tsawala undwa tsungo la balle ngetsuko tourne contre eux la balle se contourne contre eux tsawao mbabala page atofa juzibanu tsuo yabana zimna tsinu kaya nyinyi mkanti mwesoma zeduwa ka azali yafe dena mdumshahahe nyiti Mungu vous n'êtes pas Dieu nyiti Mungu nezi mgweni saju kanzaringe shumbe shahengu chorenga saju kahanza shasindanyi nyindri bwana hena mndacho kazi usukwa hahi azala kazi usukwa hahi emrumshaha kazi usukwa hahi shanyinyi kamna mshina mfanya taratibu hata msomedu hata mfanya hata mtsonda mtishaka azali afuleo hizo kamna mshinda hata atizo izo mtsungu hamba zijana za majusa no jusa sa izo ngatsungo tombe survu no minga misuri nyimtu majusa zijana zazila haina mrabo hatofiwa zentuzila mtofiwa kwano sa izo halafu bo hajimbe swali bo faruku mbuda juyu dawena li ambassadeur na wanu wafanya uze ze directeur wa sa ze activiste vraiment mlemewa vraiment kweli kamtina suhaba arma les réseaux sociaux vraiment kweli c'est honte pour vous natina c'est la honte pour vous mkebanu mdwamba ndabo mdwamba mapati mkeba ndotia ufu wa president wa Hedaula honte à vous allez au diable wa komora sombu wa mrambuani heze na buzahanyu wa komora som mrambuani heze na buzahanyu e president wa Hedaula tsonge vacances Maroc nge vacances mbrumshahahi ngo bien iho nge vacances ngo vacances kwano nabatsika nzima benikaya gani mrejezani tena ni majindu ya malaba machuchuchi ya malaba mtona nkili hata bwana matsulelo mtona malezi nuke president manakenda Maroc mshiendo bwa majindu malaba mtona nkili hata malapizo basi bwa majini mshiendo emane president yakenda Maroc tizamba bana akenda vacances hakenda tena ya insiste ye conference jo kafanyiwa
avec le 29 pays africains. 29 pays africains. Et conférence de Sarangoulou 28 jusqu'au 30. Conférence pour l'économie, harmaze 29. 29 pays. 29 pays. Et Comoringo harmaze, et Comori, harmaze 29 pays. À partir du 30, le 30 linu, Gabadjika conférence ya hatu wa Komori, dasi wa Komori, Nensi ya Maroc. Kwano, Nensi ya Maroc. Yonde mana ministre des Affaires étrangères Doul Kamal Yahenda, yonde mana ministre de l'économie Mzee Abdou Mohamed Shamfiou Yahenda, wende wa installer, wende arme conférence hiyo. Kwano, awiyonde mana azali ya kahenda tena, ye president ya kahenda. Rangu Jozi mcho jamrenga azali mto wade. Rangu ye vendredi mje harima ze réseaux sociaux mfanye publication azali ngemade hakuyu na mwene helaliyo ha waringa shetwa shaha wonese na mangale shetwa shaha katimwema ngemade na ridoji mnezi mnajela tasuli huno mnezi mnajele yafe yewe astaghfirullah subhanallah hein? Subhanallah, Bakomori. Mais c'est honteux, franchement c'est honteux. C'est honteux. Subhanallah, Bakomori. Ezinu Jukamba. Azali tsuonge mnono nge bien nge Maroc nge en vacances. Apa senga Jukamba swa Komori. Nyinyi mloba numa mboze ndrabo. Abanga mjukarambia nongo ndina basa. Mrasi habana mwa kabala valanga ila stili valange vacances valange dans le désert yamdumisha hahe ilamba stili ife stili kariba la katimade na mrasi ndrabo mrasa bendrabo na mrasi ndrabo za hanyu baba ne samrambulwa. Mais c'est grave Bakomori. Non sérieusement. Ha aba sanga tsungo hamba azala bange mwadi d'accord azala kenda fanya traitement abanga tsungo hamba. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème ni kazala kana fanya traitement? Evanu madanda mweka ikadaparo kamadi. Wewe bo Haji, bo Faruku, bali ambassadeur kamdaparo kwa wawadi hau. Na nuziso kamdaparo kwa wawadi. E president wa hunu Faransa kadaparo kamadi. E president Sénégalais Macky Sall. E president Camerounais Biya. Wakango wadoto chakuna do swanye, wato janu Faransa do swanye. Ha wende Maroko. Gabo ma president wanji president Afrika wanji wakawawa docho jo watrete hunu wafanya trete madon sawo. E president Gabonais Omar Bongo e kata Ali Bongo e kata joja e kajaja armanzi zensi za sharabu yenda fanya traitement yardi enda sai. Ye problem ya boy ila bwendi. Non sérieusement et problème ya bwendi kamrunge mwadi enda fanya traitement Chatsuo mbeza mumrenge nge mwade bajaji di privé ijaye mrenge nge mwade hakuyu nabo nge bishoka ingu cho hufa izo nizwamba ingu cho hufa yewe badi kulenga nyaruhombi badinga nyaruhombi Tizamba banu mono heli wanru mbabala page juzi Marseille badi kulinga nyihule nyibadu wa holo position kanyihule ukata mnezi mnamre mbabala page Marseille ngabo badu wa Marseille wanru wa mze militaire hata kwa agenda wa msolisa bari mbabala page hakarma ye mouvement hangajuma de parti ya Mohamed Saidi Marseille nabo wanru abazima yonde appel de Paris yonde yo mse military ngene parti ya hae Mohamed Saidi ngene parti ya hae Shabani mse wangu Shabani ngene parti ya hae shanyi yinyi ze parti zondaru hangojo made zembili de Mohamed Saidi ni mse military nyondo abazima yonde appel de Marseille emana matsu henda nyiwanruwa wa mze militari emana matino maswaliza mze wa tumba balapaji za barindi isijua kama kweli kamtiwe ma hata mcho mpaswa kam izito za hanyu kweli kamtiwe ma hata
Swaka kamsiwe mahata. Atasani kamtiba zima, kamtinkono nzima. Yimi solo mwambiani, yabu ngamjuka sisa azali bontije. No kamtiba zima, kamtinkono nzima, kamtuchilizana, ngamjuka msisa montije. Bano, halafu tizo zedua mtungo ruma, mtungo hamba. Makaulu maziro mtungo hamba, ngasungo rediza mrijeni. La balle retourne contre vous. La balle retourne contre vous. Bwana, eta kamna jarima zerezo mdota ufu ya preza wa Hedaula. Kamna jamano mta ufu. Bwana, kamna jamano mta ufu. Suwa nge tranquille. Nge tranquille, nge Maroku, ngu vive vakansia hahe, ngu jakarma konferansi hahe Komori Maroko. Nge tranquille. Banu mkarma zerezo mtolo babu ham, mweja mwekansi, mwamba wana Komori ndrabo, mwamba msasa na mabatani. Mais quel honte, hein? Mais quel honte. Donc abana nsoni mwambie nyandwa Hedaula ya haki bandwa daula ya mabajani ni mwambie ni nro ye dialogue national ifanywa juzi kansuda mrejeani ile fasiri abala ngasibazima sonti pia bwana sanyi mjuha bandi wa hanyu des minorités de 15 personnes mwende manifester hunu place de la République bwana mwende mkansi mwamba o mnyanya wanyabo dingosi comme d'habitude. Bandi wa hanyu tani mjarima zerezonga mkansi mwepashewo yensi mwerenge presida wa Hedaula mwempashewo ngwano mwemtia ufu tena bahingara nzori mwambieni ngani mwambioni tena encore une deuxième fois gardini mwambioni tena ukema katonika namba mdo nafasi hena mdo ujojanga njatie hila harimenti ya hatuka namba nafasi na mimi ngansujudo samba ngani ta presida wa Hedaula wate sharia na paro shamba parce yende sa yende sa ya watovada buwanu majinru yanu malaba parce que nous malaba swafi c'est la vérité yende vérité nous malaba wana mijinru yinu yende sa ya wajoransi watovada buwa hao wana wanru watona nkili hata wajirina karwa somo no kwa jasuma ndongoyo wajirinde kwa wasomo no kwa jasoma isi lemri ya soma ngasoma nganzoma stehi ustehema na nyuho ngono ustehema na nyuho ustehi mse waho ustehi fundi waho shati joke ntarmazerezo udompashe we kanso mde wempani hansi wemtia ufu yotide heli hafude mana misinoba kaye president wa Hedaula na watowe sharia shinu beyode saya emijinru yinu wajoransi opashewo owaze wa hatu yende sawa joransi watowe sharia kahena mrujo jabanu kuposhewo yemruo yani kwa sanction yemruo yataha solution e kanga unufaransa baringa unufaransa ngo izo papa gujo taha de famia hahe watashwa solution hula yende sondo na jotubu misijudo samba yende sawa ndwana jotubu yenga mwana uzensi haruma zensi pia antoba de zensi pia wodone diaspora we kansi we denigrenti hao we de president wa hao kabati zensi pia za Afrique njajwa amba baloma dictature hagubatso ma dictature hunu Cameroun bia hunu Senegal makisali la Guinée Senegali Mali Ethiopia kamjaparona ze diaspora za hao walo hunu Faransa wakense wado de ma president wa hao wakense wado ringe ma president wa hao we wakaza desanimo kamjojo porosiona kamjaparuona hata mtu jamdo renge president wa hensi ya hatu mwe kansi hunu mwempanu hansi mwe mrenga mafoto mwe mtahawazi mwe mkaza desanimo yewe kamkarati wa Komori halafu mda makaringa bo dictature Komori banabasa na babasa ronao ka kweli Komori kabati dictature parce que ka kweli bo dictature azali hajokaya wandu babu hao wanwe kansi opasho yansi hajoka wabazi hanwara guhale ka kweli bo dictature sérieusement satsu hamnikani nafasi ya hanyu kansi mdaba umnyanya hamnikani nafasi ya hanyu inde mana kanganso ngantako ngatujola rejaidi tsa president wa Hedaula wafanye sharia ba kweli trop c'est trop na ba kemastehi quand même mastehi azalina kemui atikemui na keti de president yende president shana ba kemastehi quand même
ngano banu misido samba politique proposée. Politique est égale à proposer. Nam proposer. Ukangaranzo jao yende hey la ramazeti pia. Ah, wala unu Faransa l'opposition wa rima Macron. Watungo waonezide za hao na ze projet za watungo proposer. Shaka tu imawe da Macron. We mpanu hansi we mtazungoni, we mtia ufu kama Macron hafu. So kwa tuzifanya. Yende hey ya politique. Chasi politique si malapizo. Antonio jani mwambiani. Donc après que tu mana kadendre je wandu wanukaya na mreti zendabwe president wa heda ula tsoye sange Maroko nge bien yiho ngono na mreti zendabwe za hanyu no mnezi Mungu ngachiro mnezi Mungu namnike mrimle ngono ya mwensi na moyo yabo ya ke yabo 2024 yenda hata 2024 ya kaja ju presente ya bakiabo tena hata 2030 insha Allah hezi baraka za mnezi Mungu ne mitu ne malaika rijerione ngono nezi Mungu namnike mhuri mle ya mwensi yabo na moyo ndondondro ye president wa heda ula Azal Assoumani dai namdum shahahe nezi namnike mhuri mle ngono ngarapone shari nao ne madui ngono ne mazipokriti no wanza warohombi watungo hanza watomisha kahafu subhanallah ngono gansi mwambiani nyiti Mungu sabu njobe za wanjar maserezo wakensi wadumtawufu subhanallah wanukoli kamti wema hata sabu Faruku na yala huzima yena ye sabu Faruku yala huzima yena ye badi ngona tobiambi badi wana tobiambi mankoli kuja leloa kutina malezi hata eka kuliwe patriote ngachujudo hambia uchujuko baki ngazija ubaki ona dalado asani shakuja jojo tawe wende maore ondo baki hodoli zaze papa ne zipipipi bo Faruku mbuda juyu urantize ndabuza hako urantizo vantara no nafiki ne no hadazi wa hako banu isamrambulwa Bueno, donc abats kandante les ponts sous les i harumo wanukaya azalinge Maroko katina problème. Vous avez menti. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des gros menteurs. Bueno, c'est honteux pour vous. Bueno, c'est honteux pour vous. Garidungi yao watukufu ngarijar me message ya bili. Tizamba banu ganjonchi harumo manama Badrudini. Njajabani mdeye hauni mpweshewo shanga njibu masuala ya yambao zentuzinu nambe Badrudini ro gantidore jelesu alali namba Badrudini gantidore jelesu alalinu ni hamba Badrudini ro ukabo Badrudini wishienro kariti les années 70 ngatujudo hambia les années 80 les années 90 wanakoma rabasabu hema atsonga chudo hambia hambavi wanakoma rabasanga unakili kwa najua kamnajua banundo hamba ndabo isaheni sauju jombe ngombe makaulu yabo wanakoma wajujuha wende wa verifie watsahe wajueka ebala journaliste wayambilo ya hamba journaliste Badrudini ngombe zakula ngombe ndabo banaba saheni mana mkomori ngufanya recherche yejua kwano keti ha mahali Badrudini ganzonu jibu suala la handani wala mbajuzi vanu huzaban rukaya ila juzi ukaya ministre de l'ancien ministre de la justice Mohamedou Saini na mwishendo bwa komorizo yambao Mohamedou Saini ari hambo kaya mwishendo ukari wa journaliste Badrudini ari hado hiba ari kahawara wa hemru mshewa l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Ils ont dit Badrudini ukari Mohamed Saini ndia samba uka ariye yende aka yabo yaka Beti Salama yende aka ye serviteur ndi aka hopani yakadwa piha nabo izo ndabo ngono senongozo Badrudini wena ndabo na tsina wena ndabo déjà bo yabo pasheo l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, premièrement. Deuxièmement, il y a des gens les kaululu walamba publiquement. Il y a des gens qui ont
ukabotsa we ndo hujikaza ukaya ukahawara wahemdu mshe wasambi bo Badrudini zukazirendwa ni ça se dit pas publiquement, ça se dit pas publiquement bo Badru zukazirendwa hata halafu jodamba ga journaliste yone ile journaliste ngochunja zungoni wazazaho yabo journaliste kakusina zohamba daza bo Badru kakusina zohamba daza kakusina zohamba kakutunda mbandu ngo habari mayensi yabo daza shauti ndo panga ndongo yo panga senu uloja wekati wa hamba bo Badru kwano utsindo do panga seni deja bo hamba ndabole kaulu hilo wena ndabo habari ukahawara wa hemdu mshe wasambi et ça c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse kuja jojo sambi banu bo Badrudini kono na wezo ndabo kuja kahawara so ndabo ngotojika sabasi na nozo hurisa swapi zo hurisa kono kaulu labili tena wala bajuzi habando ka Muhammadu Saini na mwishono ba Komori na mwishiendo ngo utsovada butsaunu uka Muhammadu Saini aremru mshalo naye abasema kati yanu na mwishiendo Muhammadu Saini abakende yamlole henda hundu deja ngena mwana yenaye aringe na mwana yene mrumshawola ari mrumshawola sange na mwana hakana mwana bala nge Muhammadu Saini hakenda yamlole na bwizo ndabo mrumshawo Muhammadu Saini yalone makati yanu yabakamlola wede mrumsha mlola yamlola imrumshawo kajandra lolo ani mru imrumshoka japaru lola ni mru hata utsodaye utso Muhammadu Saini basi bo Badrudini Muhammadu Saini mrumshalo na yabasa l'ancien ministre de la justice Muhammadu Saini mtukufu mrumshalo na yabasa basa mrumshe kajaparu lola ni mru utso Muhammadu Saini kajaparo halafu juzi ndo aketsombo kaya henda hapa sembu mshahe deja sange na mwana yabo hona ndahubo Badru mais pourquoi unji harma vie privée za wanro pourquoi unjonjie ministre mrutsu aba atakati na fonction kati harma yezaba sasha kati yabo unji harma yevia habasa bo Badru non sérieusement comment ujambe makaulu jayao publiquement haruma réseaux sociaux halafu mrumze wahako Muhammadu Saini mze wahako esa jojo ambengu da sone hitima yoreme hawenda porte plainte contre toi bo Badru ngojo kamba ngondi balango fikiri kabala yeye hawo wanahahe hawo lebavu ya laya kwa jojo wajibu ngofikiri kakati na wana wahe wajojo wajibu bo Badru balango fikiri kabada wadaza hadaza katomba ngo yabongo fikiri ka tout va bien ngo fikiri kaka kajuju ya some hitima makaulu ya mbaru mazero sociaux yoreme hitima bo Badru ijo kiri kabanu banu hitima soremwa Badrudini ijo kiri ni nono bala emhuango mtukufu Ibrahima inu sanono horema hitima juzi hezenda bwa mkaza hero hasomo hitima ikan direct nono kwano hasomo hitima ikan direct contre toi bo Badrudini yabo jokiri est-ce que hitima yinu yaure mangasina 2 mois banu au 3 mois est-ce que ketsu fanya hazi ijokiri parce que ngo dévier bo Badru franchement ngo tu es dans la déviation sauf kwano suala la satena wala bajuzi bo Badru huzama ndokaya le ministre de la justice Jai Ahmada wakahona na juzi Beti Salama concernant dossier hoyino wenanda bukwa jona na bo Badru kabajaka bunjiliyo Beti Salama juzi banu izo tungo hambo ka Beti Salama kwa hambi yawo ndongoyo izo ndizo batu tungo hambi batu banu batu sisi ngasina wandu alo Beti Salama tunika information no Beti Salama kabajaka bunjiliyo juzi wenanda bo Badru wenandrabo kabajaka bunjilo juzi no ruza matsenaka Jai Ahmad ari
hapa wandu waje wajewa huwe hapa wandu waje unajewa huwe wenandrabo Badru wenandrabo Badru wenandrabo na mimi nganwambia wenandrabo vraiment c'est faux, tout ce que tu dis c'est faux hein. Halafu dawe na mzee wa hangu Mohamed Shamfi bin Sharafa mhejuzi mwambe vanu azali hapa wandu wajahunu Faransa waje wate wandu wa azali walise sumu wafe. Hizo nizo ambo tena hizo nizo Badru ya hamba yarili tena mzee wangu Mohamed Shamfi ya samba banata wazambo kaya mzee wa hatu ya fariki juzi mbabala pash Mwenyezi Mungu namrehemu ukariba la arriba la halisi wa sumu. Hizo nizo amba ondo l'opposition hizo nizo amba o ukamzee wa hatu papa la pashi ariende kina waliso sumu yewe kamratiza rabo zinu yebanu mzee wa hatu ya fariki juzi mbabala pashi abanga tuamba kole halisi wa sumu yezo kazi julwa ewandu wajahunu wala Faransa wajahunu waje wa msaheni wa mtine sumu mfe wamuwe ni mfe ewandu wako ajulwa ewandu wosi karatowe shambaba hanu haumru mzima wera tumisha mru mzima wa yewondo yabo mzee watu yalisio sumu yabo mokalisio sumu yaunu Faransa waka urenge koru wanalize koru wangalie kakola lisio sumu yekwa toparisa mru yemru weka julwa ewandu wajahuni zonamba okwa julwa si wakomorika si diaspora lo hunu kartu jata mzima wi hata ende wande kino wabe wa hunu wajewan warilise sumurife kabati mzima irimjua wa hata non mais vraiment quel kilo bo Badrudini na mzee wangu mzima bi Shamfi mais quel kilo banu ngamrengo swana kumari malaba ngamrengo malaba ukabo izo mjwa hamba bo siri ngarjo yabo siri zirenge kabo izo kweli mais c'est grave na tena c'est grave izo mamba wa mazile zo sociaux uko wandu wa wari wajahunu ariwa je warilise sumu walise wandu aringo list hatswa hunu ko wandu wao ariwa jahunu wajalise wandu wao sumu ariwafi wao wafi na kwiso ndrabo bono na mrenzi ndrabo na mrenzi babanu sizambe samjulwa kamtsina isu kabati bobira kamno chinofanya bandu hata mazianu basi kanchido mabiani nyando holo bandi holo position mazianu basi chaka mtsina ndongo zahani kamtsina direction kamna chino sa azalibonti ekande mala prison yanu ekande tsovadabu ekande ze plaza ndabu ekande mapati ya ndabu yanu kamna chino msisa bonti kamna shinda hata misi no mabiani suluso sida yinu misi no mabiani ekanga manzo msisi azali kama nzo msise na mtenge mapesa hunu mnike ma mercenaires haumta des arabes wala Marseille haumjuse ze parti politique zahani haumjuse mabavu malaya mnyajuse wasemontiani mnyajuse ze partiza bizonaba ze partiza hanu zilo komori uambie wajoho wa paralyse yensi yonde saya mjoshinda msisi azalibonti chasi de mala prison mke hunu basi no pashe onodea neze nandabo kwano nandabo sabo kariba jagwandu hunu ari wala komori wajahunu ari wajowa watine sumu ari wafe ari mzila paji ariende kina yatino sumu ari tola hafu subhanallahi nezi namswamihini achido mabiani nezi namswamihini bakamchubenza achido mabiani nezi namswamihini mais c'est grave donc avant que je Badrudini nuhambia remeleso alailo ukajayi Ahmad ministre de la justice nanu wanduma bokawapi kwa hunu yabo hamba ndrabo natina hamba ndrabo gono nisi jodo hambi ya heni sawambo wamba ukaulu jalinu heni saw wamba wo utowawo fikira jainu towa preuve wana komori waone
Bono utidoto makaratasi wabeza wone saja wadiwo towa no hanti jawo na komari wasome wawone hawu publier haruma Facebook FM mwanwa wawone kakweli Bobadru TV. Gon yonde helia journaliste. Un journaliste, il est sur le terrain. Un journaliste, vous cherche, vous vérifie, vous rengo les informations. Il y a déjà onese, et ça doit karongoa, et ça doit katoa. Il y a journali, il y a déjà onese la comment il y a onese ses preuves. Il y a onese, il y a onese, soit onese makaratasi, hauya teo video onese, hauya no kaya na mangalie, yensi na mangalia tanga matémoignage sawanu. Il y a helia journaliste. Bon, il y a helia journaliste. Donc, et makaluamba wo, towaze preuve onese Bobadru Dini. Towaze preuve udoronesa shakuno chodora bandabu kuna hujani eni masiudo chawe kansi wa bandabu ha ukaye dossier ya roloni yo ngashido hambia kabati mru activiste kabati media wazambawo shanda we basi ha ganajun honese ndinsanyu Bobadru Dini mimi njotoa preuve ni jabana njotoa preuve honese mimi négociateur esa mifanya recherche sina jabana bendabu sina jabana mendraba hunu kasendrabu ngani mone soni preuve tsainu ba komori mone inu karatasi ntujua kange joka nkuyu mone voilà na mangari karatasi sainu mima ntumana ngantumani sani en grand ganto soma babi mone boyanzu asharabu tina jo some sanzu asharabu shanga ntwa ganto soma les années eli akaziwa les années nolise Badru Dini ka izini ambawo bani aferi ni ambawo inise klase warangu hale iklasewa izani so Badru Dini atsohelewa inu ye citoyenneté économique vumbwa wo ya aferi ni bakoma ni klase warangu hale ise jiji warangu hale Badru Dini tujua ndizonama tujua mtsandongo ndini mtujua kabanu wando roheda ula wamambia ndado kanti ambe makaluyano mtujua kabanu inu bezi nduzata hawo mtujua kabanu ndo l'opposition ndo atsuko hompuse edado amba jau udoremeda ula mtujua shana mangalie. Alors inu 2000 alors 2009 sambi montant en dollars. Alors nombre de passeports vendus, voilà 2009 nombre de passeports vendus 5913 passeports. 5913 passeports. Montant en dollars, ma pesa wa hundarmaze passeports, ils ont combien? 128 620 000 dollars. 128 620 000 dollars. Montant en francs comoriens, 54 270 640 000 comoriens. Il y a ça à Sambi. Il y a 2009. 2010, toujours Sambi. Nombre de passeports vendus, 3584. Montant en dollars, 82 320 dollars. Montant en francs comoriens, 34 739 040 000. Il y a ça à Sambi. Il y a ça à Sambi. Rija Isaya ikililu volume. Rijarma Yesaya ikililu. Nombre de passeports vendus 1919. Montant en dollars 246 millions. 24 680 000 dollars. Montant en francs comoriens 103 972 360 000. Bon, comment? Il y a justificatif on est bel au Japan. Et kakweli vraiment et kakweli kenu ya kweli bejo kirikenu yandrabo. Aijo kirikenu yandrabo. Shaye kakweli une vérification une pièce maîtresse ya kweli zinabo banu. Ngabano ya insiatu ridulimi waswafi. Ngabano kweli uwanru wa birabanu. Sambia birabanu ndo hahi. Ikili ridulimi ya birabanu. Azali amba ya birabanu. Wahuzaze passport zinu kweli wahunda mapesa d'état de millions de milliards komorien yabo kweli ridulimi waswa komori kweli yabo kweli rika ubidirika rishi rika na mapesa mwantiatu sofi bwa komori tizama eka kweli zinambawo ya pesa ino ne parisa ino eka kweli ni ya kweli tizama ijokiri kani yandrabu ijokiri
shako kali zinaweza kweli mapesa nupia no kabidirike rishi armenti hatu rika ubidirike rishi armenti hatu si wa Komori ha ngandungi yotsena indi ya ikililu toujours bo ikililu toujours ngabo voilà hein passeport za vendu tsena toujours armenti perdu ya ikililu nombre de passeport 3146 montant en dollars 70 millions 400 000 montant en francs 29 milliards 713 millions 020 000 yone sa ekililu hein surtout harma sa ekililu ze passeport zivanziwa zihuziwa zinji ze passeport zihuziwa zinji. Alors Azali 2016 Azali nombre de passeports vendus 4058 montant en dollars 18 millions montant en francs comoriens kejakaziwa ikaziwa rivirma ikaziwa virma na ibewa virma virma yatilo mapesa bwana donc abatsikanzani jebanu nonese mbabi badrudini to wa preva madazinu weniso wana Komori ngono to wa karta seheli nunuso wa Komori izo wambawe makati yanu ukasambika tarimo ya ferino badrudini onesa wana Komori onesa ka msaidie na kiki na belu ondo alarme listin to waze preve ngashido hambia to wa preve na Komori waone bwana badrudini emakeluamba wo do to waze preve na Komori wewona Badru shakuna doja hini masihu udoja wekansi wa bandabu Beti Salama ezibiro Beti Salama ngachungo zijua eka Beti Salama wonana sitwa zijua kwa juna na juzi arma frino Jaya Ahmada kajabe hawa nruhunu wajua huwe wajua ringe tatet paske nizo hamba wajua ringe tatet utikaze Jaya Ahmada ndabu l'ancien ministre de la justice humkasandrabo hunjarme evi privé hahe kwa bandrabo Badrudini zila kazirendwa hamba we journaliste concentre ne hazia hawa en tant que journaliste hambe zibiro na harma yetsi hawambe zibiro onro shauti kensido urtoa makaulu ya ndabo wananyopia kwa twele wa hata izo ambao kwa twele wa hata ezinu zila ndahubi ngazino ndahubi Badru kachujudo hambia dogo to wa preuve heni suju ngachidore jei kango jobanu to wa preuve ni so wana Komori shakuna do jabanu amba mnyanya uamba ndabu izo ambo pia izo ambo makalu yanu pia utidoka zeda ula ndabu haundi suna hamba ijukiriba bisebana ndo heda ula wopua wandu wa Azali wopua udo chombe makalu yanu nezonga rujuzi juwa makatrenda ubo Badru himo ngachido hambia zershashe pia garchungu dunga ritsa hamba bere juwa pourquoi makatianu ngonjio harama zerezo sio we hamba ndrongo yo makaulu ritujwa yala ndahubi ngandonda hubi yala ndahubi ngandonda hubi bo Badrudini yamba byo kasuri kanga jonda tawo for rijuondo nondro emana wambe makaulu yanu kono donc ces habari batukufu izo za habari yabo ngarika sobanu omuhimu ya message nitso kanzano nese owatsovuadabu walo hunu Faransa wabirawe kaza president wa hedaula ukaya aringe madendo nondo ukaya arata ngwabiro wamboka hatari arihafu tawata wodo mtia ufu karihafu subhanallah Mwenyezi Mungu namswamihini Mwenyezi Mungu namswamihini shana nzunduba menukai Mwenyezi Mungu nguriyono Mwenyezi Mungu munoni Mwenyezi Mungu ono hena mndunge no suko wa hahe kachido mwambiani dokaboni kamna uja mprecipitate mso taufu Azali atofa abasa ino yabasika nje no so wanyana siwanu uwatsovada muwanu uka Azali nkemnono Azali kasana problem hata hende vacances bon kasina ba problem hata kachido mwambiani kasina ba problem hata hende vacances yonde message ya handani no heni sanga juma heni samju jaban ngam bonda bu ngasigirum jibun ngasigirum jibun karna mdaza
Banema na mimi negociateur na tukati njibuni rangu juzi ndabona zinatika mwade mbabi tikana mbabu huwa mbabi inde mana tukati njibuni rangu juzi shakar na mla shen gatu yudo mwambiani kamla hu japa makatiana pasa ritaye amani harima yensi mdoja mwe tamsajaja mdoja mwe kanti mwa bandabu gatu yudo mwambiani vous êtes les ennemis du peuple nile maanemi wa hensi ya hatu yabakar na mla shen Wana, message jabiri bwa komo mwishaba na basati zamba bana basanrukaya Badrudini mwanama mtukufu Badrudini nsudeya nsudo amba nsudeya shanga critique makaulu ambayo makatiano ukea makaulu ambayo kartsuhelewa bu Badru kartsuhelewa hata kartsuhelewa nous en tant que journaliste to wa preuve donner ça bu Badrudini to wa preuve donner ça eka kweli ngombe za kweli eka kweli no karna ngandura fanya research kanchudo hambia ngarindo rafu etage research ndo rijue mana ujwar mazerezo kansu ambasenda buzini bo Badrudini kono zingara ihazia en tant que journaliste zingara shati devie uti devie kanchudo udonja wandu wenja zungoni wandu wenjia siri za wandu bo Badrudini ngarzambao ndo donc c'est ça barba tukufu merci beaucoup vive les Comores, vive les 4 îles, vive la liberté aux Comores, vive la démocratie aux Comores, vive le pays de la lune, vive le président Wahedaoula, vive le président Wahedaoula, et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.